Broadcasting live. DJ Playboy. Sound system. Piling-piling ko, ikaw ang nais ko na makapiling sa buhay ko. Laman ng panaginip, ikaw ang iniisip. Di ko alam kung bakit ang pumilibig tayo. Tuwing ikaw ay napagpadaan, mga matakapay, tumilis na agad. Botong-botong na, galawan mo ba? Ang aming tinuman, tamis na sa isang ulan. This is the mix of DJ Playboy. RP Mobile Sound System. This is the mix of DJ Playboy. Oh, binibili. Just touch my body. Oh, binibili. Just touch my body. Oh, binibili. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Kampi ng lagi mo ang lagi ko hinihintay. Binibigay ganda, lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo kung paano nga maging reyna. Parang sa mga alaman, di na kailangan pa ng tunay ko magsisilbing bantayan. Wala para isa parang bantayan. Pansinin ka na lang dulungan. Di natin narito ang datingan ko pag ikaw kasama ko kasalang tanging hantungan. Oh, binibili, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Kampi ng labi mo ang lagi ko hinihintay. Oh, binibili, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Kampi ng labi mo ang lagi ko hinihintay. Oh, binibili. Just touch my body. Oh, binibili. Just touch my body.
body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Kung pinalabi mo ang lagi kong hinihintay o binibili. Just touch my body. O binibili. Just touch my body. Dagdag pa dyan ang ngiti niya, proteinin ang kapal niya. Sure nga finish ka, finish ka. Heaven does exist, it's almost body look like her. Body look like her. Heaven does exist, it's almost body look like her. Yes, sir, yes, sir. Yes, sir, yes, sir. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Parang pinanagari kupido sa pool na sa pool ka. Yung mga lakad niya ay grabe talaga. Pag umikot siya sure ball maaakit ka. Dagdag pa dyan ang ngiti niya, proteinin ang kapal niya. Sure na finish ka. JRT is back. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Manalo o matalo, kau ka rin ang reyna ko. Para ka lang si Kuya Will, win na win sa puso ko. Hindi kita kailangan kung para, kasi ikaw lang baby at wala rin ang iba. Pag tumawag ka, nagkakatunaw na. Parang sobetes na iniwan sa labas, diba? Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka na matik, pwede mo pa kong alipin. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe.
Pero sa'yo ano ba ako gusto ko lang kasi makasigurado. Huwag mo sanang
Wow! Kay DJ Bumbong pala yan. Pa-share it naman. Powered by DJ Bongo Exclusive. Hello, kada kayo amin na pong buy-buyang 3 million in the house. Thank you very much for listening. Madama na ka po nga gluluto isong in open ko ta isupay datay WH na ta basta ilang na po ngimato tatay ti 119 isong yung bigat siguro ko baka talugasot tulang na po iti kurang na iso nga iyan ano silat na po ba sa tiag deng-deng kada kiti live ko buya-buya i-play yulat na kita cellphone yun dua cellphone nyo i-play yu boss sita po dagiti live videos ko tapno ti kasta ka malpasan na po datoy WH na iso nga agyam-yaman na kaputi anos yo kada kaya amin agbuy-buya agyaman na kini Evelyn Talbo ni Eliane Domingo kastamed kini Dominic Calpito ni Manang Mila Miranda kastamed kini Evelyn Talbo dagiti talo lang nga po buy-buya agdungdungog ko nakide kada kayo amin kakabsat so nga nakagparang nga po tahanak pa yung nakadigos madamdama mapanaman hindi dya eskwela mapangkuhalan dagiti ubeng so nga ikamat ko apuri lang mga dapay na batbati po nga 19 minutes tapno idupok ta pana pumanawa man yung panaman di eskwela na po nariga magantag tagibalay ni Mami May dajay madama nga makisiksika kakabsat na batinak dagiti dukubing dajay eskwela para luto para laba para dalos para amin kakabsat ken gagayem iso nga kasalanan mo lang DH iti balay tata domestic helper kakabsat ken gagayem ni Mami May awan isuna po dajay trabaho na dagiti duwang ubing dajay eskwela iso nga alauna madamdama mapanak man na agala to ubing nariga gayam si kayo aputi agtagibalay aglaba ka agdalus ka agluto ka noon niya kita po brama agakas katlina baan nagluto ko naglalak for Diyos DH nga talaga po dakilang helper happy watching kada kayo amin kakabsat na 30 million hello to Evelyn Talbo 30 million kada kayo amin na po nga ang agdendengag thank you very much pakishare yung man po kuta share ko man dagiti apo ta buko man dagiti dagitoy kwa Exclusive. happy watching kada kayo amin na po very thank you very much iti anunsyo nga agbuy-buya iti nanumo nga video kapo kakabsat ken gagay ayan thank you kada kayo amin na po happy watching into bigat siguro basilang na po iso nga ikamat-kamat kon ko busy na po agarami dakte aglalao ko na agarami da ka po iti program jakpay na rugyanan iso nga agananos kayo basit at talaga nga busy na po iti dayto nga Domingo preparation iti preparasyon na po iti grand finals iso nga anusan nyo labas city ayan na po Merry Christmas kada kayo amin wantilabas na 21 ala po talo lang aldawan pakawanan pakaya nga makakabsat ken gagayem talagang hanin nga may bawi diti Paskwa thank you very much kada kayo amin na po kung ikaw mabiinda lang nga po inyopit laba Wow! Kay DJ Bumbong pala yan.
Pa-share it naman. Malubot pa di gaya man. Para aglalaog, para dalos, para luto, para sukon tubing, iso nga, kaya mo gayam ti domestic helper kakabsat. Iso nga ro no kasmarigan na po nga siguro kayak ti ag tagibalay iti trabaho ti balay di ag ti pubraan nyo nga agyan ti agamo amo po giti amo kayo kadi makiasla kanyayo nga igisteen ay duot ang plancha na payag plancha dalos agaglaba ore man kirkirik ta ubot data o kirkirik data ubot data senyora kaya kirkirik ta ubot data senyor okay latan nagbayad na mo kanyak euro mo di ba hello to LB tang LB Pasko to yan doing go kakabsat ken kagayem no so abakeng kayo siguro amok tag plancha amok tag lalok punas kada agdalos-dalos lang aba ado ti abakek kakabsat ken kagayem uray mo no tay kon agdalos sa katap data senyora no ko Happy watching ka na kayo amin na po 6 million in the house. Thank you very much kakabsat. Narigap mo talaga ti OFWs 1D8 kakabsat. Maawata kon. Siyempre ni Mami may nagtrabaho siya nabati siyempre awan pa'y trabaho kanakpay open ngam agpaiso nga nabati ditoy ngam kasi na po Diyos ko no work with pay ngam hanga makanay tala kakabsat iso nga barbara into no 2021 agtrabaho naktumutan narikat ato yan iso nga talaga kasjay mayata no tikas ta da para alagi jubing hatid sunto sundo kakabsat ken kagayem happy watching di 5 million in the house hello da kayo po nga busy nga gluluto anyaman ito bubraan nyo Arcelo Lizardo anyaman ito bubraan nyo apo iso nga ag live na kun apo ta mga duwawo no tadal daw na alantay 4,000 WH na iso nga ikararagyo kakabsat ken gagayem ikararagyo iso nga ag-live na nubiga rabi ag-live na no bigat man din ag-live na live na nga live ka talungal daw maalan kakabsat ka nga talaga nga masingdanan ni 4,000 watts hour WH na iso nga ananusan nyo na po hello to Gina Bailon sir gandang araw madamati raup pay lang ko nada okay lang uli siya madamasik ka da raup ditoy so nga nabati nagkarod ka kunak abag dagiti OFWs nga para tagibalay agdaldalusak agluluto na kon habang agluluto na agibalbalay-bay na pa din ti linabaanan habang nakaibalay-bay agdundun naktaon rin kakabsat ken kayem punas iso nga nariga mo gayam ti ubrayo kakabsat ken kayem namno siya kako all around kas lamang Tomas 19 million in the house. Thank you very much for watching kakabsat ken gagayem. Sino tinaka-live tata? Sino naka-live? Sino tinaka-live? Sino pa data? Sino okay, 27 minutes. Thank you very much. So nariga mo gaya maputag tagibalay. Nawata ko. Hello, parehas good sir, all around in one. All in one. Man. Siyempre nagtrabaho madamat trabaho ni Mami May intusong po ni Mami May nga nagtrabaho di nakisikaan na po gidanton ag live nak to manen nalpas to manen kas jay lang ti ubra ti kada aldawong kakabsat iso nga madamdama sumangpat siyempre nalpas amin nain mang kantaon ag live nak to manen nagbuy-buya kam to tiglalo nga live nalpas man ti may sa aldawong kakabsat kagayem
all around salsa. Hello to Jacqueline Pasaraba. Hello host. Good evening. Kastamat king ka Jacqueline Pasaraba. Thank you very much. Merry Christmas. Ading thumbs up dan host ko na. Nagpagpakita po tahanak pa'y nakasuksukat tahanak pa'y nakadigdigos kakabsat kalulutok. Kayat kami tibalatong isong anag sida ka agla nagpabla naman nagpablad na manin tibalatong ini kakiti tarong na kon pareyaw nagimas kabsat kan gagaya. Hello kada kayami agitiamen na po nga OFWs nga mariman nga makasiksik kay ti daytoy nga gundaway. Thank you very much. Merry Christmas kakabsat. Talaga nga umasisdag ti Paskuan kakabsat. Yun niya mabilangon 21 na po 21. Merry Christmas din sa iyo host ko na ni Jacqueline Pasaraba. Regards na kini auntie. Kumusta kaya amin na po nga wanti labas na nagitiya po ang taga Balisteros. Kumusta kayo po? Amuyo kami ti YT nga pag-livean na po kakabsat pag-LS-an. Basit ti viewers mo napipintas nga talaga ti page. Dagida dumahanda makasrag apo iti YT. So nga okay lang, waray limlima taltalok okay latan. Hello to Arceli Lizardo. Sir, naimimas no agpadawat ka ko na na. Opo. Nagimas mayat ti palot-palot no sa advance Merry Christmas sa family mo sir ko na. Okay, amuyo kakabsat naimimas ti balatong no napalot ngam no atin nadaroy yakayat. Aglalo ko man no adda ko lagdaw na. Oo, no lagdaw no nya. Ako ni kanti karninan ta makaong karni kakabsat. Advance Merry Christmas kada kayo. Amin na po. Padaanan nyo po iti panag-live konto no Rabi iti baka parbagon do ta Pilipinasan Noche Buena 24 kun 25 ag live nakto kakabsat ken kagaya misa nga awawising kayo nga agbuyan to iti live ko iti Facebook page kun kasta mata po dito siguro Facebook page to napimpintas tano YT ngamin basit agbuya iso nga kayat ko di jay. Advance Merry Christmas LB Pasqua. Thank you very much for watching. Ala paspasan naman into oras ng kakabsat. Isala-sala hulat tamo tan abang magsiksik ka kayo. Takas jay nakidi no mapan na magiraop da radyo. Buag dengdengog kami ti bianong mang bianong kuna nakakabsat. Hello Sir Roderick, good evening Colonel Yani Domingo. Good evening Itan. Apo, good afternoon kanyami dito yun alas 12:52 iti malam detoy. Tapos nabatbati apo nga mga 7 minutes medyo agpakadanak to na po madamasik ka habsat. Dito ko madamamot din nakaluto na ko mabalinti mga nan mapang nakpayagalang to o mapang payagalat tao tubing ag sukon. Thank you kada kayami na po nga 8 million in the house ang nakagpakita ta medyo naang dudak pa lang baka maangot siya. Madamasik ka kakabsat kinarkar kakabsat talugamal may sangakarkar 5 pesos di Pilipinas. Apay nag-beat cancer ko na ni Eliani Domingo. Bumabanak namin Eliani Domingo ta mapangkualan na gitay ubing ka noahang ko mapanalan ida mabati da DJ eskwela iso nga at the time na ngamin. Thank you kada kayo amin nga 8 million in the house. Isalayo kakabsat ken kagayem nagimas dati balatong nagshot ti palot na po. Ya kamonog magamadamdama bakagbaling nga ako. Kalapas ko nga nangan iti bibingka Royal Bibingka ni Mami Maya data idirabi. Kaya kayo amin na po aywon dagiti nangabak gayam jay kwa. Agyupat nga nangabak ni Arceli at dakanon adan agyo basta agyupat nga linudan ni Robles Joy Ramirez at dan dati may isang sponsor ko ni Alan ni Kwahon dapay nagipasa ti number dak siyan niya nga rod tiludak na wanti ipasa yo kakapsat
At ayan, Nicole Bertrand de Los Santos na imbag nga oras mo, sir, kunana. Thank you very much. Naturugak di live mo, di rabi, sir, kunana. Okay lang, at least nagbuya ka. Kadagiti sa nga pulo nga milyones dito yapo nga naka-online. Thank you very much. Kada kayo amin nga wanti labas. Nakaluto na ko, mantayon. 10 million in the house. Thank you very much for watching, listening. Adamo 13 nga nagtam sa apon. Okay lang. Ito nabigat no rabi, dadun to ta pa. Iya sapsapak to tag live no rabi, barbarang no kang no taram no ni DJ Kevin Jig datoy patay bagak taptay ko ayusun tanto ko nana. Hello, anasida sir, ay balatong lata, balatong kakabsat ka ngayam na alamis dito eh. So nga kaya takti balatong no, napalot, ngam no, nadanom, manja kayat. Anak pa yung kanang digdigos, anak pa yung nakasuksukat, iso nga agpautang ka man, anda. Okay, happy watching kada kayo amin. Hello to Manang Susan Florido. Happy listening. Merry Christmas in advance. Nagswerte dati may isang admin ko kakabsat ni May Ascado na bakit nangabakti jamo loto balata Singapore loto ba ajay inimpos na kahit nangabak agpautang lulukon na giti admin ko ni nangabak apo iti loto iso nga baka gawi doon. Barbarang no ado tapno ado ti may raman kukunat agpautang ka man na admin ta adda pagpapaskuhan ko na wala akong business trabaho lang po kananal. Okay, kakabsat ken gagayem, don't worry, nagla-live din ako pag may free time. Okay, kakabsat ken gagayem, happy watching everyone. Kita man ta, gura kita kapatang ko isuna di nangabak ti loto do barbarang no songbatan na. Ta kita interview tayo man na po no kasano ti iti kuana ibagana no sin niya tinaban. Agpabarato ka kuna agpabarato ka. Nangabak kakabsat talaga ti loto iti Singapore ni May Ascado mawali nga hold up. Happy watching May Ascado kakabsat apo. O nagganas nga ta mga balotor gasam data. Diya ka muno dakal dubasit at least nangabak. Happy watching kada kayo amin kakabsat ken gagayem. So aksi kayo nga OFWs hanyo nga kermutan dagita kwayo agtaya-taya kayo tabarbarang mga bak kayo amuyo nga no si kayo ti mapakasatang nga mga bak di agawid kayo no kwan. Sensya na po sir. Naulang ako nood ulit busy lang ko. Okay lang si kayo. Hello sir ko na da. So nga amuyo di amuti ka gasat tayo ti tunggal may sapo. Iso nga no ada piso yo ta sa ti pagtayaan nyo agtaya kayo. Tahan nyo amu apo no si kayo ko uray no kasano ti rigat tayo tata. Uray no agkorim baboy kayo ti rigat mo tata no talaga nga mapalugod ang ka mga bumanang kalatangam ko na damag gamin napimpintas ka no datay nagbanugan nga iba nang mo. Ngum no talaga nga swerte kakabsat ta mga abak ka tumulong kanto uray nagdaputi sugsukal ditan at least makatulong ka adakkel di may tulong na mga tabasol atig sugal apay ka na swerte kamot kakabsat Amosling nga nababa nang ka agsugal dapay si tay tulak nga napupubren. Oh. Happy watching ka 7 million in the house as listening kakabsat ken gagayan. Kung kaya kita man no adda ko anak ko ni nga ni nagpakada na po. Talagang mapanag gamin amang kwa. Yan pa'y nag-reply dito yung kwa. Naka-open CP ko sir ko ni Albi Wali si Pasko. Dan sir, Merry Christmas po. Epen ko damdama ako nagaduda kakabsat ken gagayem. Ayay lang admin ko na. Okay, happy watching kada kaya listening kada kaya amin.
Alam mong kakabsat ka medyo ipakpakada ko na puta. Ni ka adalang nabatbati nga 2 minutes yung kalauna dituyin. Agtaray-taraya manin. Mapan naman na mga latubingon kakabsat ken kakayam. Thank you very much. Sublianan kayo no madamdam ha. Alas 2. Sublianan kayo to no madamdam manin. Into no ag-live na ti Facebook page niya. Ka narigatan mabati giti putot ko DJ ka makwada ka asidamad. Happy watching kada kayo amin na po. Thank you very much for listening gaya mga watching. Taboy-buya inyo mula kita ng kasurat. Yeah, 4 million in the house. Yeah. Thank you. Buenas tardes, buenos dias. Kakabsat ken kayo. Anaya lang 40 minutos datoy. Thank you kada kayo po nga 6 million in the house. Agyaman na kaputi anos yung buy-buya. Korea po basilangan nun. Basilangan pa nagituro dun. Malak ti 4,000 WH nan. Kada kayo amin na po nga nagbuya. Agyam-yaman na. Anton Rabi ag-live na ko ng TYT. Dak mo no maka-live na kung madamdama iti Facebook page tayo kakabsat. Siguro. Ta si Mang Puto ni Mami Mayen. Okay, ton. Okay. Awan TV klase danubigat. Nagitubing. So nga, okay lang kakabsat. 6 million in the house. Alaunang ko na dati relokon. So nga, kada kayo kami na po nga nagbuya. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Thank you kada kayo amin kakabsat iti. Ananos yung nga takta ko na yun ay continue mo ting. Bye-bye. I love you all.